Yes, kinywa cha mzee kinanuka, lakini hakisemi uongo. Yes, akunzi wa Star TV. I'm Star Boy the Sheep. I like to support everybody. Iyo munakoze ikintu ciza, we must support. Moyo nifuta mimi nawe kuachana. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Na kije vita niko tayari kupambana. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Oh. Iyi ni indirimbo cyanye, ni indirimbo izokwamaho imyaka yose. Reka mvuga ati hari indirimbo ishobora kumara iminsi 2 cyangwa ikamara ukwezi. Ino ndirimbo itumye ndira bivanye n'amajambo ayirimwo. Bamwita Mugani Desire aka Big Farias aka Mr. Superman, all the way from band to boy. Numurundi, numuregend. Hey, bavuga ati akanwa k'umuzehe karanuka ariko nikavuga ntabwo kabesha. Ariko no munsi ushobora kuvuga ati akanwa k'umuzehe nigasohora umuziki, nigasohora ijwi ryiza. Ariko no munsi akanwa kwa undi mwita umuzehe kaduhaye igikorwa cyiza. Remi. Ino ndirimbo irarenze guys. Ni indirimbo yakozwe n'umuhinyanyuzi w'amavideo kuri uno munsi mvuga ati n'umuhinyanyuzi wa mbere mu Burundi. Bamwita Landry SB, niwe yakoze ino video. Ni video imeze neza cyane yitwa Superman. Indirimbo imeze neza cyane. Guys, ni indirimbo imeze fresh. Ni indirimbo iryoshye. Indirimbo kwanza ukiyumva igitangura uravuga ati guys, ino ndirimbo iraryoshye. Indirimbo iraryoshye, ni indirimbo inyuma ya ngangari, ni indirimbo Big Farias atuzaniye, ni indirimbo iryoshye kandi imeze neza cyane. Nimbazanye kino kintu kuri Star TV. Nje gusaba abakunzi ba Star TV, abantu bangize jewe, abantu bangize mbicondo no munsi bashigika indirimbo ya Big Farias. Ni indirimbo mu masabiri maze kugera ku bihumbi by'amaviews. Ni indirimbo iryoshye cyane, indirimbo irimo mu Queen video mwiza cyane, ndetse ni indirimbo novuga yuko yakorewe mu bibanza biryoshye kandi bimeze neza biteye igomwe. Na cyane kuri abandi bita bakira rugendo bashobora kubona ibibanza byiza by'i Burundi bakaza gutembeye. Indirimbo iraryoshye cyane guys, wavyemera. Iraryoshye. Aha nyine turasubira inyuma turanaharirimbana. Yo nifuta mimi na wewe kuachana. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Na kije vita niko tayari pambana. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Oh. Mugani Mr. Superman aka Kikondiro Desideratus CEO Abantu Boy Entertainment. Ni indirimbo imeze neza cyane, indirimbo yamaze kuja hagaragara. Nimba nje kuri Star TV nabivuze kandi I need your supporting a Big Farias. Aguma bahame msina bavuga ko ashaje. Haruka kwiza imyaka ingahe mwibaza? Imyaka itari mike anniversaire mu kuyihimbaza bavuga ati n'umutama ngo arashaje, ariko aguma duha ibintu byiza cyane. Let me be your Superman. Nimba uri umukunzi wa Star TV kandi akubwira ati bwira umukunzi wawe ati let me be your Superman. Indirimbo imeze neza cyane, indirimbo iryoshye cyane. Reka ndabasubiremo akantu kanjyoheye. Nimba uri umukunzi wa Star TV bigufashe kugafata ukigenda ukore challenge kuri TikTok. Ndazishaka ku bakunzi ba Star TV dushyigikira umurundi w'iwacu. Moyo nifuta mimi na wewe kuachana. Let me be your Superman. Na kije vita niko tayari kupambana. Let me be your Superman.
let me be your superman. Indirimbo iraryoshe guys, indirimbo iraryoshe imeze fresh yo kwica Big Farious. Reka renda bamagare kuja gukurikirana ino ndirimbo ku rubuga rwa Big Fizzo, arimwo ibintu bitandukanye muri video. Reka mvuga ati sharap kuri Landry SB Akoze video, nitwomwibagirwa kubera ko ni video nziza cyane, video irimo ibibanza bitandukanye ndetse n'amasanamu asa neza. Si babandi bakora isanamu gasangira irabura cyangwa gasanga isanamu isa na shokora, ni isanamu zisa neza guys. Landry SB number 1 Burundian number 1 director for video. Mu director wa mbere je mbona rufise mu gihugu cy'u Burundi ni wibagire Landry SB. Numuhungu yicisha bugufi, numuhungu atabigamba zagira, akora ibikogwa, ariko umuhaye akanoti gake ndibaza ko yakora mbi. Ariko icyo mbonye cyo ashino ndirimbira arenze, harimo icyana gisetso menga kiraguhamagaye, agiye kwipave ho ndumva abanyakamenge yo baremvya. Akaririmbo nagatuye abakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi ba Big Farious just gukora ino guza ndababwira ati kurikira ndirimbo ya Big Fizzo ni kugira abakunzi banje fise hafi 50 by'aba subscribe. Guys, go to support Big Farious. Is the legend, Burundian legend, yambara fresh, akora umuziki mwiza, harabaririmbyi benshi yaramuye. Uno musimba dufise Double J, Kiriku, Dramati, bose baramuye na Big Farious. Bafise imana, ariko Big Farious impano zabo yarazidugije, azigira ibindi bintu. Guys, respect ku muntu wese icyo yagufasha cyose, umurespectinge kubera ko aba yakoresheje ingufu ziye kugira igikorwa kigere kure. Nimba yagushigikiye igikorwa kikagira kure kanamenyekana, yashizemo ingufu ziwe. Okay. Indirimbo iraryoshe cyane. Unanipa bure so fine, kujua kakufunza nini, mwanafunze shule, indirimbo imeze fresh. Mwanafunzi shule, mitihani, maradi nimeugua. Indirimbo imeze fresh guys. Thank you so much. I'm Star Border Ship. I like to support everybody in our country. Ukoze byiza cyane ndagushigikira, ukoze bibi naho ndavuga ati guys kora kino kuntu kuno ikintu kiraza kugenda fresh. Thank you so much. Ino ndirimbo nzoyumviriza ukwezi kose, buri muntu wese umushuti wanje ino ndirimbo nzoyimwumvisha. Nimbura umukunzi wa Star TV, fasha nawe wumvisha abacuti bawe bose ino ndirimbo kugira duteze imbere igihugu cyacu na cyane muri music. Ndi muri music ariko twifuza yuko ibintu byose bitera imbere, ariko je ndavuga muri music. Let's go. We ekamba sezere ndakabatura. Nimba ufite umukunzi kamuture, nimba ufite afise umukunzi naho gature mama wawe na papa wawe n'abatonya bawe ndetse n'abakuru bawe, ariko n'umwanzi kamuture kubera ko umwanzi arifuza kubona ivyo ukunda. Thank you so much. Uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje, ntandi nakubarira atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi, neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza, dufise kandi service zihuta cyane, dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodokari zanyu, dufise ivyumba vyiza, dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye. Kuri comptoir ukihagera woca wifuza kuno bihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye. Wifuza gufungura, dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye, akabijya rero bigushikira mu mwanya muto. Ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de, hitamo neza ubeho neza. Ufise icubaza hamagara kuri 68 canke kuri 79 93 92 95.